O božanskim darovima. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezikom, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i praporci koji odjekuju. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako siromasima razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo, da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. 1. Korinćanima 13. Ljubav, radost i mir, to su božanski darovi, božanske osobine. Oni pojedinačno čuda mogu da stvaraju. Ljubav sjedinjuje sve u jedno. Mir isto tako zrači iz čoveka, daje tišinu. Radost čini da se skine teret sa čovečje duše. Kad dođe neka radosna duša kod tužne, pa mu kaže kakve blage, tihe reči, odjednom kao da mu je svanulo. Znači pojedinačno ljubav, mir i radost čine čuda, ali sjedinjeni u jedno mogu zapovedati svim stvarima. Kad su sjedinjeni i učvršćeni u srcu, kuda god takva duša uputi misli, javlja se mir, jer iz nje zrači mir. Sveti oci kažu da može gore da premešta. Tada bivaju iscjeljenja, na primjer. Gospod je pokazao kako i kazao da ćemo to činiti njegovom božanskom snagom. Biće takvi znakovi. Na bolesne stavit ćemo ruke i iscijelit će se. To su istinite reči Božije. Ali mi smo izgubili dobrotu koju nam je Gospod dao, pa smo se misleno upleli kao pile u kučinu i nikako da se ispetljamo, da bude mir u našem srcu. Moramo obratiti pažnju da u naše srce ne ulazi ono što remeti mir. Sveti oci prokrčili su nam put i pokazali kako treba da se potrudimo s Božjom pomoći. Gospod traži da po razumu, sa puno razumevanja, odbacimo zlo i primimo njega i njegovo dobro u srce. Zato se moramo obratiti Gospodu, jedinom izvoru života, da se srodimo s njim, jer smo se odrodili. Mi se nekad odrodimo i od svojih najbližih, a često puta se i uz svoje najbliže osjetimo usamljeni, zbog toga što smo se udaljili od istinskog našeg roditelja. Udaljili smo se umom, mislima.